ya nyuma ya papa cyangwe akaririmbo kanyuma aracyari sankara da premier dutangira filime mensi ya wadanje wada wahura da premier empire nebagezaho sankara da premier nemwumva kubakeneye kwamamaza gutushyira ibikorwa byabo hanze kugeza ku banyarwanda nimero muhamagaraho nizo no kuri WhatsApp mukanyandikira da premier sankara ngayo nguko turatangiye kuki filime yiswe The Brave shaka mukanure cyane kuki filime yiswe ko abateguye ninde nande katurebe Marichuri Films Travers Vision kuki filime yiswe ko Three Amigos nabandi bateguye dore nabandi bateguye kandi sobanura ngasobanuza utaze gusoma nabandi ngabo abaguteguriye bo ni benshi filime a Three Amigos production abona bateguye mujye stangiri hakuno bazari hari abaye intambara kuki filime yiswe The Brave mukanure cyane nakubwiye Amanda Asante n'umucikwe n'umukinnyi nyemera Amanda Asante Louis Manlo Yuri Kikutsenko nawa Rovishana Kurokova n'abarusiya tu Igore atari cya kinywa tabi Ivani Makaravich amazina zira tayari tayari Ureka twikomeza na filime yacu John Rome yashyize bakazi chini Edwin Harris yateratanije abashaba editor ni Abed Godwin ruhara yuwabo Charlie Pittman na Mark Crawford baba executive producer co-producer Kerry Alex Koreroto Totrick Aiza Marco Salim baba ba producer abo nabashoye magafaranga yanditswe rwitwa Marco Basar Room William Kaufman aba director tangiri hakuno hari nambara zari imbanje ari kuri nyeshyamba zigenda gafite abana b'insoresore bakabajyana ku rugamba harabaganiraga ko bagane bareba ka televiziyo ku makarita nitabi Hey kid, you mind changing that? Ngana narebye nambara nyinshi Enough, I don't need to see it again. naho ushaka kongera kubireba I don't want to see it again abagabo ziri kumwe ahinduramo hakuno kiraho ka match Better? beraruta Much. ya cyane rwose beraruta ukabusa nkakuze kira agapira hakuno baracyakina ka match Such a clear open chance. musenza ruri muri open position kabisa hano hagaragarira izamu ni gutaswa tumupira Partizan is ahead. boss amataye barakuraho bakongeza We just started. nani mari ntago yaje kuri inshusi nzi ni mari bwoko ki Fucking hates gonna build it. Yeah. baragana mu cyane mwana ntari wasutumwe bicuruzwa biraza kuba bizi nzi bicu acuruza Is that money from these foreigners? And this ati mwana ziriya hika enye nako 40 ntago umuntu yazinga wenyine ngazivemo bakira ka telefone karasona Daisoniye bararebana kumbe yakuno araho bitoreza mangumi Those movies are badass. And that one guy with the beard. we abangaba niho bitoreza imyitozo bafite hano ka gym arabazaga muri ka gym n'udukapu n'ubugenda Bullshit. mirwanirana hage nta kirenze kirimo No, not all of them, man. tayari one movie, just one movie. We're not play this like cliches. abangaba buryo barwana nk'abarebye za filime nyinshi I'm tired of us being exploited with not all crooks. sasa hano umusore rwose bisa nk'ibintu bya boxing bimenyereye ari kumwe na sheri totuburi baza hakuno hano hari ka gym niho bitoreza igikipe kindi kirinjira binjiye bari mindani bikangamo Evening, boys. bite basore Evening, princess. tayari nani Shall we get down to business, brother? twagana business bavandimwe First, the bag. hari base ko uje witwaje abantu benshi As an act of good faith, just to ease the tension, guys. nk'abantu bizeranye tuvana y'imbunda sasa baraha mbanza ari amabandi Look, we brought the deposit like you asked. Tell us when and where for the ship. sasa tayari Take it easy, brother. We're just... nakwizerana
we King Lewis egeza hakurya ibimogi imbunda zose muzikiremo hakuno n'amabandi bose dukorane nk'abavandimwe wangu. Addicted. This guy doesn't want to play anything else. Nta bindi mwana. Oh, how do you play? Murakina muti? Have we met? Twaba twarahuye mbere muko? No. Oh yeah. I'm sure I'd remember if we had. Ndaje kutaranyibuka. How do you play? This game, Saza umukino umeze uti? deception and misdirection. Iteka bara amahitamo mu mukino dukina niba ari amakarita nimba ari urusimbi. Is the trump card. We drum code murayizi mwese. The partner, the objective remains the same. Whoever gets to 15 points first wins. Ati amategeko yantugendera ugeze amanota 15 bwa mbere ni utsinda. 15 points. Along with you is a good way to throw the other players off. Kandi aceka hano nta mushyi ugomba gusuzugurwa. Yes, but it don't. Bibaye byiza ashaka kungungana zo mukina na partner. You guys look thirsty. Ariko murasa n'afite inyota. Vodka? Baganira gurumogi abageze atajagana iby'amakarita. That with 5 people is a completely different game. Ati yo ni umukino utandukanye n'imikino mwacekaga. Kana ngavana iturahuri. Ndaceka mufite inyota. Fine. Can we play? Sawa ntari wasi twakina. Tuza. Playing since you want. Bana imbunda. Mwabasani mwana wabisero. Cyari gifite imbunda mu kabandi ni cyare. We shira imbunda hasi. Nonda rishiramo. What is it, man? We shira hasi imbunda. For a deal, man. What are you talking? Bana adiru twajyana n'abasenzi. Calm down. We mwese mutuze. Fucking calm down. We nilubwira gutuzara ukobwa. This assault sankara. Abasenzi bose na polisi wangu. Traitor in our Nabagamba yo shaka kuturaburiza manu rumogi twigurishiriza. Nagutamenya aho dukina urusimbi. life. Tell me exactly who the Bwira ninde wabohereje ndatugambani. Mwana bivuga simbizi naje gusumba boro man. Get easy. Tuza we. It's all about. Aho polisi genda gake. It's all about Padua. You start worrying about fucking. Ntago ariyo nzira. Seriously, you trying to... Seriye mwana ntago warasa umuntu. You're kidding me, right? Uri muranyirisha. We've been through. Ibyo twaciye mu byose. Because this is some stressful shit. Uyu ni umwana kwitera stress turimo. You wanna see loyalty? Tuza musore hama hamwe. Banza ari ubayoboye. Give me the gun. Nyene imbunda yawe. Give me the gun. Mereza imbunda yawe muswa we. Come on, give me the fucking... Mereza imbunda yawe ruzingo we. Arayimo. Kamwifatire. Give a fuck if they are cops, man. Niyo baba polisi ntibindeba. We kill them, we bring down hate that we don't need. But hey, Uranyumva we. the boss, right? Nta mwana dukeneye hano. I'm here because I know how to get things. Mumbwize ukuri ba polisi cyangwa. You've always been a good judge of character, like my brother. Muvane we ndaza kuzamba. Arasibandi jya mbere. Usembaza ari umugambanyi nawe. Ba polisi batanya kumabandi sasa. Baya. Sasa musari serious nawe. Musa yakorana kana bagwara umuji. Kumbere beri. Mane kumukobwa nayo nindwanyi. Siragundagura na bose. Ba polisi kumabandi bari mundiri yabo. Tayari. Bari mundiri y'amabandi. Yo. Yo. Musa Burumwana sikibandi. Baje umubare bawunganya. Tayari. Charure gitangira gucika. Roya aracika. Barasa wapi cyarenze. Muze barambarana. Abari mindani basangira kuva kare muzamutera. Tayari. Mutera umunigo. Karanga umwuka urahera. Barangije atagira uva hari. Abapolisi barazibatura. Kugera aha muzehe. Wewe muri kuri. Umugabo yanize uruzingo umwuka urahera. Uraba wari turakurasa. He says you got me. We umva nimugiye ko mumbonye. Yeah. Naye ndi umupolisi mugenzi wanyu. Undercover agent. Ni maneko. Muzehe yaramaze iminsi mabandi kumbi cyamuzanyemo naye nuko yafata. Tayari ni bwatinze. Hakunino. Kuri station hano hari igijoba bari genda ubinjirire hasajya numenye bijya mbere. Yewe wakoze kubwira ingumandi yawe musenzi. Zazo cyarakaye yagikomye kujya mu banda abone ko ibintu biri seri. It's very difficult to stop. Mwana ibintu ntago byoroshye guhagarara. Thanks for the tip, Dad. Wakoze mwana kubwuye umunsi wadufashije bitaba ntago twakamenya amabanda ari. Ndani
harinjira umwe akabaza akavugana na captain mugabo arangiza narakurikira bari ku cyozo cy'amabandi. Lieutenant, why weren't we told there was an undercover work in Ilya? Lieutenant, kuki tatuka ko dufite umwanda kava muri twe? It was need to know. Yari ntago byari binyoni nanjye kubimenya. After last night, I'm thinking we... Kuvijoro ryashite nako katubitswe arimo maneko. Mabandi. Proud as I am about how far our department has come over the years. Ibyo ngibyo byarangiye fa ko mwamenye kari mugenzi wanjye cyambere tumenye department yacu maze kubagira iki muri uyu mwaka wose ukora. With due respect, I think we've earned your trust, sir. If it makes twakabyumvira ku kibazo cyo kwizerana. Until Captain Agim here just briefed me. Captain ni muri bukomezanya kandi mukorana neza. This guy isn't playing both sides. Uyu musenzi yatubangamiye museyi. I know you're not as dumb as you look. Wa musenzi nawe uri agatafari birenze kureba. Captain. Everyone. Good morning. Mwese mwaramutse. You okay? Meze neza cyane. Let's try to forget we've gotten off to a bad. Reka twibagirwa baserera ijoro ryashize mwese muri bamaneko. And reintroduce ourselves. Tubanze tumenyane. Captain Agim Hoja here is Captain acheki project yawe. Section for the Department of Neutralization. After neutralization your department uduhagarari. Elements Renea. Detective Reitzana, NYU graduate criminal science and Burumwa jana mubwira rwose cyashinzwe hano hakiri kare. Sana has been doing some extensive undercover narcotics investigations for quite some time now. Ati mugenzi wanyu taramaze igihe kinini rwose arashaka narcotics yasi byo bwenge bindi. Ayo maze iperereza igihe kinini. Squadra Shchiponiat. Naye muraza gukorana. Officer Zelena Pnishi, Kolosali. Wakabwa muto Zubena naye murakorana bagenzi ba amazina ra. Jaka, the Yankee of our team. I'm Albanian. Nishimiye kuba ndi muri ikipe nanjye. They specialize in special task force interventions, and as you already know, Ilir was their most recent objective. Ati rwose ana mabandi dukeneye nazwi cyane kandi amenyekanye. Almost blown my cover, and shooting me qualifies as good work then. Ati byiza no kumuntu yakorera hano kujya ataza kugera undi muntu arasaba kubitanye mu mwanya y'ibanga. Between both departments. Ati Wolf department nagari imeze nk'iyi hari izindi departments zigiye zitandukanye gusa amazina atandukanye. Like last night wouldn't have happened. Ibyabaye ijoro ryashize mutuma tumenyana ntabwo byakabaye byabaye sasa kiwakira ingubi ijoro ryashize cyafite umujinya. I can show you. Gitoka muzeyi. You think so? Naje kurakaja tangazo ngerageza duhangane. We mubireke byarangiye. Same thing. Let's not forget that. Emva rimwe bagirwe yuko mwese dufite inshingano zimwe. Officers, from now on, you are to report to Captain Hoja. Ati mwese ibyo mukora byose raporo muri Captain Kocha. What? Muzeyi. You're an excellent officer. They need you on this. Mwese muri aba officer bashoboye n'abashaka mukomeza kuri kirego cy'ibyo bwenge. Thank you, Captain. Kandi Captain nawe wakoze. For Albania. Tubonane mu nyuma Lieutenant Cho. Gentlemen, madam, welcome to Renea. Murakaza neza mu kazi mwese. Nibwatinze. Sasa yobo yatangiye. Akuna ruwazaga. Yewe. No problem. Dufite ikibazo. Ega. Kibazo ki? Musaza utuje. The Interior Minister is calling a national collective effort. Ati Interior Minister uratubwira muyenzi ngo dukomeze ikirego kandi dufatiyeho. Country of organized crime and corruption. Hari benshi hanze ibyaha by'urumogi ruswa no kugurisha abakobwa. We have to restore our confidence and faith of justice in our citizens. Icyo dusabwa ni kimwe kugaragaza ubutabera bw'abaturage bacu. There is a push from the parliament to propose that leta ubwayo nayo hari abantu barimo indani muri leta barimo barafasha ibi byewe. Gwinjiza urumogi intwaro kugurisha abakobwa nibyo kandi dukeneye kuba twarwanya. Bivuze intambara tugiye kurwana ntago yoroshye bivuze ngo abantu bari muri leta ubwabo turahangana nabo. We need to clean out some garbage. Duhere hasi turimbura abo hasi turagira no kubakomeye tubamenye. And how do you plan on doing that? Turabikora dute? By systematically breaking down individuals responsible. Ati mbere na mbere system mu buryo bwa systeme buri muntu arabanza yiremo ubushobozi afite muri we. We will intercept and destroy their business operations. Turatangira turimbura bwa business buto utubuwate utuntu nkutwo abapusha ba fucking people. Franco Pidula. Turahera kwitwa Frankie. He's pulling all the strings. Ati niwe ukomeye cyane. Operating out from the United States. Yavuye muri Amerika ejo bunagaruka ina. Thing goes down in Albania. Asa yarimbuye abantu benshi muri Albania yagurisha intwaro n'ibisasu bya kirimbuzi. Oh. If we take him down, tumushize hasi, we cut the head clean of the snake. Uyu mujyi wose turaturimo turawushyira hasi. Kumbe aruwazaga. Dore cya kigabo bagariraga kuri polisi ngo cyagurisha intwaro zikomeye muri Albania. Kizana gura na Frank Muzeyi. Ego? Ekara. You heard about Alir? He's a good boy. Uri amusura amayi rwose n'umusore mwiza. I should hope. Aha. Look,
reba Times are changing. ibihe biri guhinduka In the 90s anymore. leta irimo yatwinjirira Fighting for European Union membership. leta y'ubutaliyani bashaka kwinjira muri European Union leta z'ubumwe z'uburayi They want things to be straight and not bivuze ngo leta ubwayo y'ubutaliyani hari ibintu igomba kubanza kurwanya nk'ibiyobyabwenge ibicuruzwa ry'abakobwa ibimogi serious. kandi ngo tubirimo iyo niyo business twikorera And then nyuma yaho I'd be after you. You got a gift. tuza mwana muto akazi ndimo genda akacoboye oui papa Locating energy into my space. I want you to lose it. uteka kuva kera umunyabwoba niyo mpamvu uri umuhombyi And all this they shit. iteka batenda ngo tugatera iyindi I'm as bad as it gets. kubera iki bataramfata kuva igihe nacuruje uyu mujyi baranzi neza n'abayobozi ubwabo baranzi Go along. umukino turimo nta kugira ubwoba Frank, I don't get Frankie ndakeka Let's get him a drink. wewe mumvana imbere sawa turi kumwe barafata umupango ba dufata wa kabiri muzehara nta bwoba afite ngo leta ngira mvuga reka vanayo ka telefone With this guy, we can't afford to make the slightest mistake. ati ukuri insho nawe twafashe abantu rimwe ngo dukore ikosa rihambaye And we do that by pinning down the guys in charge of his domestic businesses here. izi business ntago tukapfa kuzana abantu nk'abariya The heart of Pido's operation in the country. uyu mugabo akomereye igihugu cyacu His right-hand man. kandi afite abamo muri hamande Clear. nkande Here is just a low-level soldier. hano turacyari hasi He pushes prostitution and uyu drugs twafashe yahoze ari umusirikare gusa ni inama y'imana ni kananga y'imana akiva mu gisirikare into the clubs and streets. But he knows some things. uyu nubwo twamufasha ari kananga ashobora kuba afite ibyazi What those things are. kandi nicyo dukeneye kumukura amakuru mbere na mbere kumva urugo rye rwahoze mu gisirikare cya Albania ruvamo rujya mu mabandi sasa no kumupererezaho barebe ko hari amakuru bamukuramo rupita umujinya uyu rwizeraga ruzi ko ari mugenzi warwo niyo mugabo warugambaniye rusanga ari n'umupolisi ni re maniga kamata fegi amukubita faripi tayari cyaje mfite umujinya You're a fucking asshole. kigori kigutse kiramutuka Yeah? yego Not many would disagree with you right now, but that's not important, is it? ibyo ntabwo ari ingenzi nimwe ntawahuza nawe cyaje mfite umushiya Believe it or not, Ilir, I honestly like you. mwana wabyanga wabyemera ntawakwishimira kumera nk'uko umeze And how long has he been undercover? ariko se amaze igihe kingana cyarimo nandakava igihe kinini ari inteko muzehe niwe bavugaho Some friends. wasanga mandela abaye inshuti ze nawe nawe wamwizera Listen to me. nyumva neza You help us get the Dula. And we, uramfasha kubona amabandi nawe tugufasha uve hano ni ibintu byoroshye in the next 20 years in prison, this is up to you. cyangwa se umara imyaka 20 uri muri gereza myaka veni cyangwa utange bagenzi bawe It's on again. amahitamo ni ayawe kiramucira kinure kinaga hakurya nta makuru naguha You eat at our table, you remember? mwana duca kuri table tuzi kuri G bya bitereme by'imbobozi iyi minsi ngo G You don't want to see Alban grow up? Let me help you. kigorye kirahire kibaye batafande fandraino ni gurugorye byabimogi bira kuvamo bastard ijya kubizanya na ba John Paul hakurya kaza nawe hamamwe no kubite sasa anzi ukubise umuntu ufunze atarabona na avoka nawe urabihanirwa icyaha kitaramuhama ariko uzabikora sha uri nko muri ntuza urebe uyiri aya ntagarije bivuze hari izindi gereza ugeramo ca ukinjira wa burengana bakagucura nk'abacura imbaho shabana ibigo byahaza jabera karama utarabona avoka nta muntu gukoraho ntaremere kugutunga urutoki ariko uzaje nkazamburiza utinda gukuramo inkweto gusa papa iki umva baragukubita cyane nk'igoma baragukubita ukagira ngo uri ingoma y'abaporoso kumbe fana ko yakaryamye arimo ararota nimba ari ibintu yibuka baza ari ibintu zabaye umunsi umwe abona akana gatoya abaturage zicungere basekuza kana kavuga ngo ma kana batoya
inyana zaraje kugera akana gato tayari kasanze hari umudamu zapfiriye ku muhanda bimuhora mu nzu z'umugabo ntaryama kana karangije zimuryamaho yarotaga bamwicare yaciye iminsi ne kuva igihe batangira gufata amabandi uyu n'undi munsi ukeye mba navunitse ibazo nayo minsi bamaze nkora filime imwe ko yagakangutse masaha z'igitondo saa 11 za saa 12 akazuba ko mu museso karashe tayari umujyi ziratuje ariko uyu mujyi cabagurisha ibimogi heroine mugo tayari ibiyobyabwenge byaragwiriye hari urumogi hari ibitabi hari ibyitwa mugo ngo wabishyira amagambo arambuye akavuga ati mugomba gusara ngo nitegeko da igiza kibacu babimbwiye ngo mugo ubundi bararihirye ngo mu magambo arambuye ni mugomba gusara kumbe musoko yakicaye hakuno haje utwana tubiri amigo mucenga mushuti. Whoa, wait a minute, your papa told me you were 14 years old. Arahise kuri umuntu w'imyaka 40 ko papa yambwiye. Okay, come, sit. Mwazako nicarira. Tubabo two ku muhanda twana duto. You want something? Hari cyo mukeneye? Andrew, you want something? Ari cyane mwunganizi. Yego. Baklava? We, bazana nako duporezo. Okay. Ubwana bwa street ubwana bw'inyamirambo usanga bufite amaterima y'utubobo sakara akavuga ngo yo niga ngo yo ji ngi baby ibaby sinzi cyari cyo gusanze kari uruhinja uyu muntu ndamushaka. Nope. You sure? Ari mama wa ya? Yeah. Okay. If you do, you let me know. Nimubona just let me know mumenyeshe. So, who's the big guy? My partner. Ori se munini nyamunini n'umwunganizi wanjye nakwajya nakamane kuna akabobo ko ku muhanda. Okay, so your papa told me that you're gonna make a drop from Bessie. Mva ndashaka we n'umwunganizi wanjye nimuze gukorana. Where? At the club. Ati uyu mugabo se mukunda kumwana natsi kuri mabuate. Venom? Yeah. Waramubonye cyane. Ubwana bukubita hakune bitumbuwa. Muzane ebyiri. Twana twinyamirambo usanga twa turara buate ka. Nimbe nyamirambo na polisi zihaba. Saa 8 z'ijoro saa 7. Do me a favor, when you make that drop, you get out of there as fast as... Umva ndashaka no jya muri ya buate umenyeshe numona mu uyu mugabo kandi usohoka mwakiri kare sibyo? You hear me? Uranyumva? Yega fandi. Sawa EG. Ninjeri mbari niga. Nakubwira ko utambera Babiloni. Unsigire mu mwuka. Nano mara umwotsi. Ni imyotsi. Put that on my tab, please. We mutibagirwa. Ubwana no gukorera icyakora nta gihugu kitagira imbobo. Nta n'igihugu kitagira abatindi. Fandikaze. Ukaro fende ka hakuno aza kureba ibyabandi. Wewe uri kumva umeze neza comfortable. Akini bafunze. You know? Eze neza sha hano se ndi iwacu. Uzi nkutenye utabusha. You think so? Meze neza nyino niko bikeka. Kiramwitegereza. You know? Komona afite arunguzi muko. Sindabona uri you look familiar. Wow, mbega byiza. Gerta sinzi ninde? Muzi kwa Gerta. Come on, baby, don't... Umva ngwino hakura ndabivuga. Gerta sinzi ninde? Mukobwa ari muri department bata mabandi. Ngwazana rero umuntu witwa Gerta. Mukobwa yikanga amavayo. Gerta, who that? Ninde? Yebwatinze burira. Fandere, yereje abandi mbari. Boate, mufate ku myaka kandi mufate mikuru. Ah. Mufate imyaka mikuru. Sigeza hari ndimo kibaza umuntu mukuru. Usanga agenda kiyambika ubusa. Bana waremye abagabo. Turiyuba. Umugabo zambaye box anga agiye kugenda imbere y'abantu. Shwe.
kumbe hafa hagari hanze gusa ni mukabeshyi ibintu byo kwisebya no kwiyandarika byareze ni ari abambara amakomano tuzi siki mukajya ngo anga bambaye amakariso ngo bikini muri boîte ugasaba umuntu umupitiye muzima we bana musanko babonye midani mwitonde. I trust him. Ndamwizera, I trust him. Never. Ntukagire umuntu wizera muze. Kumbe kinago kizere barakorana. Icyakanyama. Dore imihumetso ukashkowe. Ukereye token hari token za 2 token y'I5 ngo token y'igihumbi ngo bari 30 minutes. Hari token za 5 ni 15 minutes. Token y'ijoro ryose ni 3000. Yewe. I'm taking. Ask her out. Go. Wae mfite umugore na token nyeneye. His wife, right? Ntago natinye umugore wanjye. Na abapolisi nabo baje imbari. Wajya n'abaturage basanzwe. Kumbe kakana. Kaka bobo kaza hakuno. Bagatumye abana abapolisi bose barakaza. Gaco. Bandi nawe ari hakuno. Ucunganwa na hakana kari bugi. Wa mupolisi kazi nawe babwiye ngo Greta akarakara. Kana gakomeza indani. Ubwana usanga bukora business ariko bahazamugomba gusara. Boss ari mindani kakaza gutanga raporo. Yo baby ngwino hakuno. Nico, what's up? Bite mushuti. Nico's in. We're ready to move on, you say so. We akana kenje mindani sinzi uko bimeze. Understood. Let's move. Go. We abandi mwese mwitegure mujye mindani. Mukore bishoboka ako kana kabanze kavemo. Here we go. Bako ndani tuingie ndani sasa. Yeah, let's get out of. We genda usore mu mwana. Kanyama nawe nta muntu yizere ndani soka muri cyavani agiye kora kana muri bwati bafata amabani mugenzi ngo Butaliyani bari baranze yuko bwinjira muri European Union kubera ikibazo cy'urumogi rwinshi. Sasa bagoma mugenzi cleaning out the garbage. Can I go to the bathroom? Urama ngaye. Okay, but awe upfa kuburi bubone biporezo ukarya amafaranga nogirira wasi akana nawe ukajyana urumogi bagaho sample akamogi gake akagera kumvisha bagura bakumva rukaze bakuyemo imbuto kana gakora ibishoboka gaca mbaturage hakuno niyo wavuze saso na wakumva imizikiri myinshi. We kakadogo ngwano yo tugende wino kana gasubira inyuma. Wait. We kakadogo wait buretse bakurikira kana ba police. Tayari. Tugende ngwino. police work, you heard of it? Ni nyuma ya biriya biri dodoti buri. Wa mukobwa wabwiye Greta nawe bari kumwe nawe. Table for two. I mean, twakinjira mindani hari boro tuje gutora. Bahunsa barasinziriza. Hano nahumva ibijya mbere. Boss ndani. Bessie, my brother. What's up, man? I'm back. Bitavale muri aho. Nambari ndani muri buwate. Mu cyumba ndani. Tayari amasasa aravuga. Abapolisi barinje batabara bagenzi babo. Tayari. Masasi zimaze kuvuga basohoka barasohoka. Akana gategereza mugenzi wako. Kumbe dore cece bandi bakeneye. Bandi kwa polisi. Faya. Kiracyakomeza kiracika. get the fuck out of here. Kirangira gitangira akamodoka. Barasi imodoka amapine. Tayari. Yana tareba yubitse urutwe. Barika nabi. Bamupimye umugenda. Tayari. Faya. Masasu haro itangiye kagenzi ke. Officer down umupolisi ugiye hasi urashwe. Mutabare meze nabi. Abandi mwese mwinjire ndani. Kugera hano kibandi bashakaga. Iki ngiki cyo cyunjirije wa mugabo bakeneye cyane. Frankie. Come on, man. Ari. Come on, man. Stay with it.
muvandi wihwera wisipfa. What's happening there? Halo abandi mwinje mindani bahamagara polisi sanzwe. Bajye mindani mugenzi. Barebe ko batabara. Akana kagumya akagijeje kagenzi kako. Bana bimbobo shaka mwijya mutuboate nuko birangira bigenze. Bimushaka musubiri wanyu. Mvuga buryo kurara amajoro muzerera mu mihanda ya Nyamirambo. Stay with me, man. Muvandi. Brother. Yakomeje kuvuga brother. Mugenzi waramwitangiye. Bikora bake. Officer down arahamagara. Babumva. Arapfuye. Bahambira ikigoryi ku modoka. Nushaka kugenda kururana n'urugi rw'imodoka. Benjirindani. Hari abantu benshi bitanga. Tayari. Kugera aha mu bandi yazakoranyemo na polisi. Muzehe barashaka mugeze Italy yinjire muri European Union. Ariko igihugu gifite amabandi menshi. Harajya abona no kwiteza ibibazo bakavuga ati nikijyemo. Kugera hano Kanyama bamwaye igisasu ry'urutugu. Nakana baragaha. Akana kapfe kana gato. Try to see her. Nagerageje gutabara uyu mwana. Kana mugenzi yagashyize mu kiraka. Utwana tw'utubobo. Birangira kana bagahaye. Tayari. Baje gushyingura amiye wabo wakana gutera za ndirimbo aheza mu ijuru. Ariko iyo bavuga ngo aheza mu ijuru mbona 90% bamanura mu bitaka 10 nabanye Aziya mu buriya Buhinde Ubushinwa wipfusha bagutwika Dawe nguri hwereza baragutwika. Muri Afrika baragutaba bakagutaba nk'abataba wajya ni intabire n'imyumbati bari kugira gutaba. Tayari ko habiri bira hora yibuka bona damba murashari hasabona kana bere bitajya muva mu ntekerezo. Hora byibuka. Sasa uko akamaze kugira akiri umwana ibyabayeho umunsi umwe atagiye bagirwa. Yaratashye Ray nyina kimara gupfira imihanda asanga se yikize marutse kurwananwa. Nimba ari ikintu cyambere gikasira kuri iyi si ntuzabona umuntu wiyahuye biraga kubitwa n'inkuba. Tayari ahora zibyibuka. Hano ni hamwe ugenda ugasanga umuntu afite inyatsi karande zimwe zitwa inshadibu ugasanga apfuye nta mwana bikimukurikirana. Tayari hakuno Yobu yabaye inyatsi. Bapfushije mugenzi wabo ibyari investigation bihinduka bariyo ikiriyo. Good. Geza cyane. The tough son of a bitch refuses to stay home. He wants to stay on the case. Ati rwose bamwatangiye gucika cyangwa asigaye no mu ngo ariko ntabwo ikirego twagihagarika. Ko bumwe yapfuye doesn't mean yuko tugomba guhagarika akazi. What about Incy? No better. Habyiza birenze ibi. Nori mindani muri polisi bafashe nawe nta makuru atanga amabandari. We can change what happened. Ntawahindura ibyabaye. Do something about it. Ahubwo tugira icyo tubikoraho. Grabbing Bessie was an important step. Kuba yapfuye ni intambwe ya mbere ko twafashe iyo. Gisigaye ni intambwe ya kabiri. You think so? Urakoze nyakubahwa. You're making a difference. Your mother and father would be proud of you. Use uriya mwana nawe yakabaye fiyeri yawe. You need to see this. Keneye kubona ibi. You okay? Just look. Reba. Hari amafoto dufashe. Bavana y'amafoto. Barangije tugaruka ry'abandi. Rwa rugo ryibabaje rwari muri bamwe bagurishaga za mugomba gusara. Kiss my ass. Soma gatafari kada gisuhuje.
afite umufayilo mu ntoki. You may want to take a look at these. Ukeneye kureba ingibi anagama ipapuro indani. Found that the best. Cyanze gutanga amakuru kivugaho bahinga ibimogi y'ibindi bimogi biri. Reba nureba neza uraza kunyenera. Kirebamo indani. Bagiye aya mafoto muri fayilo. Kumbe harimo umugore wacu n'umwana. Kirebye neza. Friends aren't as loyal as you are. Mbanza ari amabandi yabafotoye rago tubiza bo mwakoranaga. Wose umwana wawe. So umugore wawe natwita umwana wa kabiri. Nembo ukeneye ko tuvugana umenyeshe. Makes you wonder. Doesn't it, brother? Umugore n'umwana byanga byakunda barishwe kubera ko amabandi ntagwaye mfisha kutatanza amakuru. Bahari bivuze ngo barabashimuta kujya bagutera ubwo budatanga amakuru. Afande Raven boy we. Fande arikomereza. Sasa kibyanga byakunda kiratanga amakuru. Kuna mwiperereza. Gusakuza. Am I being recorded? Murafata amajwi? No. Oh yeah, yichise. All of the record. Wetanga amakuru nta mpamvu yo gufata amajwi. Highly classified. Twizere. I want more than an insurance. Ntere birenza silence. I need more than insurance. You know, Captain. Urazi Captain? Too many rats. Uyu mukino ntago ari game yoroshye wangu. Nene umuryango nawe urabara byawe birabizi. Right, friend? Mushuti. Nene umutekano wanje wizewe. Mba amakuru. Okay. Sawa. I want protection for my wife and Nene umutekano w'umugore wanjye n'umwana. guaranteed immunity, and this is ubudahangarwa kuri bo. Wewe cyo mujana cyose ndababwira kandi biri ku mutwe wawe byose. Ntacyo ndabarinda. Ndabarinda. I thought so. Yeah. Niyo ukeneye gusa yego. I've been authorized to offer protection for your family and immunity for your cooperation. Homura rwose we military irahari n'umutekano urahari. Anything less and we bury you. Kandi bitanabaye ibyo umuryango wawe turawureka upfe naho bwawe tukwicire bagushyingura. Understood? Urumva neza? Sinyana kwemeye ko dukwana kana makuru y'ubudora ya nyayo. Umugore no umupfarishwa n'amabandi. Sike kamijemere ko ngiye gutanga amakuru. Sinya hasi. Umugore n'umwana bararindwa na government ubundi utanga amabandi. Leta irakora akazi. That's gonna be a drop next week. Cyomwero gitari bizaza. Million worth of retail dope. Bizaza cyambo cha Wolf. Sunday. Ku cyumweru ngo bizashikina kuri Sunday. Listening Sheikh in church. None ninde uzabuyoboye ibyo byabwenge n'izo ntwaro? He's charged for everything. Uyoboye byose. Are boss mukuru Frankie. You want Pedula, then you get Bisnik. Rwose ni mwagera muzakora ibishoboka gusa bari abantu ntago boroshye. And the buyers. Abazagura ni bande? The buyers. Italians out of Napoli. Nta muntu ubimenya gusa icyo tuzishobora kuba zaturuka mu gace k'amajyepfo ya Napoli. Napoli ni ubundi mujyi uri mu Butaliyani. Aha. Outside Vor, I think. Bari mu gace kitwa Vogo. Number 8. Muri sare nimero 8. Tayari. Makuru kirayatanga. Abazagura bazaturuka mu gace mu majyepfo ya Napoli. Binja muri Vogue. What's so funny? Niki sasa? Fucking funny. Yeah. Na gisekeje jari. We'll talk. Everyone's a rat. Bino no mwanda. You know why? Urazi? Because kubera ko we all cheat. Twese turabeshya. We all steal. Twese turiba. We suck. Tugakora umwanda. For a piece of cheese or kubwiye kantu gato. That's enough. Birahagije. No, but you know, Captain. Captain ushaka kumva ko bihagije gusa. If I were you, niyo mani wowe. I'd be careful who you trust. Na akabaye nitondera abo nizera muri twe. Am I right, Gerta? Ndabeshye muko. Wibuke ngo gacyambwe umuntu twa Greta agira ubwoba kare. Arebye umukobwa. Umukobwa atangira kurira. Acaho. Wibutse Greta. Why Greta ne biciceka? Kivuze Greta iyi. Umukobwa ko kimurebye akarira. Apakira byangu cyashiri kare. Akunino. Tayari. Hey. Yewe. What was that? Jabira byariki. Sasa umukobwa hano nawe ni ikindi kibazo. I'm fine. Meze neza nta kibazo. Are you? Captain, Koko se meze neza fande babarira. Who's Gerda? Greta ni muntu nyabaki. Bari mwiperereza.
nawe Listen. munyumve neza. I've given everything to this. Byose nabyibirangagije. Or don't. That's up to you. Mwanyizera mutanyizera birabareba. Tubwira amakuru niyo dukeneye. Right now, we're with you no matter. Vuga witonze hano nta wakuvamo nta wagutanga. No matter what? Are you sure about that? I'm sure. No matter what, you tell us never leaves this room, right? Yeah. Umva tubwire nimugire ikibazo mukobwa. Greta ni mutugane. Mukobwa. Greta was a long time ago. Greta yabaye nka sheri wanjye imyaka myinshi ishize. Numwe mu bandi. I worked for Besnik. Nanjye natwarakoranye yari sheri wanjye nzibye byose. Monye muzabashe kwiperereza. Aha. Was a stupid kid. Rwose nta bana twari dufitanye. Saw an ad for new models. Gusa abana yareraga bameze nka abana b'imfubyi. Abana ni nababereye nka nyina. It wasn't. Hamahite munayifite gusa aho twatandukaniye nibwo ninjiye mu gipolisi. For how long? Maze igihe kingana iki? Until I finally managed to get away. Kugera aho nafashe umwanzuro wo gutandukana nawe gusa sinzi igihe kiciyeho kingana iki. Why I'm more committed to this than anyone else in this room. Rwose atagenda umenya utarimwe muri icyumba. Iliro. Moko. Imyaka umaze muri police station. Ibyo bintu utarabivuze. Twakwizera dute? Bamaneko ntibajya bizanye mwa muri inshuti magara muvukana ha wizera uyundi. Tayari. But it's tarakara. Guys, please. Ndabinyenze mu makanya. Mako. Nta bidashoboka. Nyuma yatandukanira na Medisare. N'uburaye birashoboka yaburetse. Nice boss. Tayari ari umuzeyi. Aritos, Frankie. Shebe gikuru. The word is becoming. Tayari. Wewe usanga utegerejwe n'abantu benshi muze. It's just a matter of time before they come for us. Tugomba gufatirana igihe mbere yuko bagirano. Sasa muze asanga afite abantu muri polisi bakora iki bamunekera. Banamenya yuko ashaka bagiye kwatsa kwakiri kare. Muzehe. Akuno. Muvana me fresh mu Rwanda. The better man's bastard. Here ya. What are you doing? My job. Wewe nta numwe arutwara mwana. Barakurasha ubushize. It's nothing, I'm fine. Ameze neza hoya waramugaye. Let's roll out everyone. We'll see you soon. Saa tubonane. There's always another day, brother. Muvandi hangane ntabwo ujya ku rugamba uyu munsi. Bagiye kwataka. Kanyamara sigara. Tayari. Baretera kuri ya sare cyaci. Warehouse number 8. Ngo mugenzi n'ibicuruzwa biri buzire. Abaguzi baraturuka mu gace kitwa Napoli. Tayari biteguye. Jya gufata abandi ku munsi wo gucuruza. Modoka zirimena. Tayari. Apolisi ni nyinshi. Swati n'abandi benshi. Bose zirisuka. Hakunino ni benshi. Barashaka guca icyitwa urumugere gisa nacyo. Icuruzwa ry'abakobwa. Hamwe n'ibiyobyabwenge n'intwaro. Human trafficking. Aragiye usanga bakagera kugurisha bakakwica bagakuramo impyiko imyijima umutima indurwe agasena aboyi umumetso intoryi hari umuntu ufite ikibazo cy'intoryi bakazigukuramo akazi undi tayari baza hakuno kumbe hari bya bisitati bagenda bambika imyenda tayari hakuno ino basirikare hakuno
ibintu byakomeye baje gufata amabandi tayari ndani kugera aha ibandi rikuru mwenye mari Frankie uwo baje gufata basanga yabategereje n'ikinyamakuru agasuzuguro bivuze ngo muri polisi ndani bafitemo utanga amakuru uyu munsi ni ku cyumweru ko muri mu kazi tayari niyigirwa abazimbi mwiperereza hakuno sasa muze aramwiperereza yewe tuzabona ni nyuma inuza imiryango avoka arinjira nyakuba Pedula ntugire ijambo uvuga na polisi ugifite umwavoka ntabwo ibyo byangomereye avoka haba hari abavoka imyembe mapera biterwa n'icyo ushaka tayari tuzabonane mu rukiko sha nange muri mindani mu nyumba tuko pamoja tuzasubira uyu yazanye umujinya wa musaza ntugende wowe tuza afite ijambo ntabwo wamukora usuze uko yafande icyatsi cyari cyamuhama ntabwo birangiye wa mwana we ntugashyire n'amafaranga sha cyari hasi cyane ifaranga ari kubisaroroha hano rero nakaye bitanga ikisi ese neza ikisi tayari none dukora iki cyaba ari agasuzuguro uza ariko umuntu kuza muri polisi mwataye mwanya n'imbaraga zanyu mwishyura kuya akajya nabafashe nk'imbwa. He played us. He controls the game. Wanted to make sure we knew that. We hate him. Umva byarangiye tugumamwe nk'ikipe. What were we going to hold him for? Nta kindi kintu turi bukore. What about Ilir? Yeah. No turakora ikinona. But we need more than a word of a snitch in trouble looking for immunity. Icyambere aho dufite n'ikimwe dufite umusnitch muri twabatanga amakuru. Mugabo twagiye kumwatwe gomba gucuriza. Twasanze bimenyekana natwe tugare bari somera ikinyamakuru. Mbere yuko dushaka ne bandira abo dufata. Tubanze tumenye Frankie yamenye gute ko tugiye kujya iwe. Banze umenye umugambanyi nde muri twe. Sasa ubwo bafite umugambanyi muri bo. Ni mutugani. Babanza ashaka iryo bandi. Dora abanyamakuru hakuno. Tubwire byagenze bite? Ngoko se ucuruzi w'imogi. Ukora na ministre runaka. Tubwire. Yemze, urumajye ngo batunyuza ruhara umera nka Ibi Godwin. Moze indani. Abanyamakuru hariya nukuvuga vuga nta kindi. Hello? Uri busy? What about Hilaire? No. Abandis, nta kibazo. Want me to take care of him? Come on. Barerekera. Komeza wimana makuru. Komeza ugicuruza ibyo byamugomba gusara. Tayari. Uzarerekera. Abapolisi hakuno byabacanze. Umugambanyi muri bamuyobewe. Morning. Hey. Bad time? No. Come on in. Igihe kibi nk'umusanze sanota yinjira indani. What's happening? Babiri bonyine. So, tell me the history. Ngaho mugira amateka y'uriya mugabo. Well, Frank was a friend of mine. Uriya mugabo nubwo twamufasha akagenda ari inshuti yanjye magara mbere. A good one. Kandi ari inshuti magara birenze kubikeka. Okay. Yeah. But why didn't you tell the team? Why? Kuki utatubwiye nk'ikipe mbere? Kuki abiduhishe? Was a long time ago. Byari kera hahise. Numva gatari ngombwa kubabwira. Mzee, Captain. Frank was an American Marine. Uriya mugabo twavuze twembi turi abasirikare ba Marine b'abanyamerika. He worked as a contractor, helping Albanians and Kosovo. Yarwaye muri Albania nka contractor. He saved a lot of lives. Yatabaye zongo abantu benshi. Birenze bikene uriya mugabo ureba muri Albania hari intambara. Civil war, intambara y'abaturage hagati bwabo. After the war, saw opportunity in Albania, made it his home,
and created an empire. Atamaze gutara abaturage muri Albania hagize imuhiriwe aharema empire cyangwa se ubwami bwe. It's because of people like that my parents are gone. Ati byo ngibyo bigende usanga uri murangiza akazi muze. Have faith in the system. Albania is changing. Albania ibyo ni bararwana igihugu sibyo ni iki? Brave enough to clean up the yaro umuntu ufite umutima ukomeye. Oh no. Sasa iyo mugendeye kuri harabaye ni akabe usanga ari kumwangiza ibintu nimba harakoze ibintu byiza nivuze ngo bakora amafuti ngo turebere. Injustice in your people, in your home. You can't lose your way. Ati rwose umuntu itekere mu rugo rwafite uburyo ariko ndi mu gihugu cy'abaturage. Saba. Byaraba habaye sinzi ngo muze yakoze ibi. With all our security. Sasa muze nene kubavuze ngo yahoza n'inshuti magara. Uyu nagiye atamwiza ashaka cyaka ari we mugambanyi. Smart. Uro muhanga. Agenda atagiye. Captain. Look, if a Gim says he wants more, we give him more. Nimba aravuga kakeneye byinshi tumuhe byinshi. What do you mean? Shaka uvuga iki? I mean, we need to do whatever has to be done. Dugomba gukora ibikeneye gukorwa. Told us if we want Pedula, we need to get Besnik. Kugira ngo tubone Pedula tugomba guca muri wowe. Then he has the records. After records uriya mugabo amateka ya mugenzi we. Shipping manifest contact lists that will lead us directly to the custom officials they have. Dufate uwungirije kira cha flank kugira turebe abantu bambutsa abantu ni bande. Nabazana intwaro n'ibyo bwenge. Is exactly what we need to tighten the noose on Pedula. Kandi ibyo ngibyo nibyo tugomba kuba twabona mbere y'ibindi byose amakuru. Yababiza nawo babikura. I say we hit Besnik. Kandi cyeka mukobwa rubi bidufashemo cyane. Who's in? Nenda tujyana. I am. Ndimo. Bagiye gushaka igisi we. Kandi ngo yawakundaga umushango najyacu rwango. Tayari. Expired boyfriend we niwe bagiye guhiga. Haturutse ex. Abarabaye expired. Mozese kidende. Ndasigarana kuri station. Police station. Na cyakanyamana akaboko bimura mugenzi wabo. We tugiye kumujyana hakurya abandi baca hakurya. Barakijyana. Sasa bagiye mu byiciro bitandukanye. Bamwe bimure cyakanyama cya kigoryi ngo ni Ray. Abandi baca ahandi bagiye gufata amabandi. Bamenya ababatatse ni bandi. Tugende. Sasa amenye ko atari kujya bafata amabandi. No gufata imodoka imwe ikajyana kananga igaca hakurya. Indi gaca ahandi. Bakamenya umugambanyi muri bo ninde. Sasa abapolisi hakuno. There's a side entrance. It's big, so we stay close. What are we expecting? Umva urateganya nde humura. 2 people tops. I remember. Sasa umugabo n'umuhanga afashe bane bagenze kujya amenye maneko bajyana nabo abandi baca hakurya. Turamenya uri butanga urugambo ninde. Place where he likes to entertain his friends. Again, it's big, so we stay close. Umva tugume hafi ducungana n'amabandi. Understood? Muranyumva neza cyane. Bagiye kuri expired boyfriend we nawe mu bakeneye modoko zakaje vani mwe parika hakuno y'umukara baje kureba mu expired baba muco mfite shato guturirwa mutamenwa baba mugende hana afitemo n'ibyumba marogi uje kugura tokeni ujyaho wicundebera mara mabandi kanyama kaboko karakize kirasi bandi rya mbere mabandi hano muri rogi nukuza gutanga za tokeni usinziriye. Let's go. Tugende baba pengo bumwe bwa plastiki. Tayari ndani kumabandi nitoro baye nyuma yabo nyuma n'imbere ya cyari cyahaye mabandi kumupolisi ndetse bandi chabita umuriro masasu nyayo ugamba nyarwo bahise brave nakubwira cyari samano sankatoti sankatudi day to day sankara the premier ndani bino bwakomeye cece chawo umuco nari naje kugura tokeni ya bitatu genda na tokeni yabo
Ciao, ciao, ciao. Tayari. We, reba hakurya. Ndani. Ndani. Tayari. We, komeza imbere nyina cakuno. Akaje kureba expired boyfriend wako Greta. Gaca hakuno kumwe. Kagenda uwumwe abandi bagenda wabenshi. Kumba bajyanye cya kibandi bapanze kukimura. Banatera handi ko bimuri bandi. Nta guseka. Modoka za polisi. Fanda ari mindani imbere. Bagenda umuhanda. Kumbe hakuno baje kureba expired. Wetira no kugufasha muko. What's your name? Witwa nde? Greta. Aita Greta. Greta. Muko. Where is he? Greta ari. There. Aliminat. Ana arako Greta yafashe ku ngufu anagatega hakuno. Kureba neza cyane agakubise. Manu rakoze. Cyama kamuraze kuntorye. Masasu. Fire. Kumabandi. Byanyabyo. Bondoji. Bapimi bondo. Muri mikoroje ni nani? Iri bondo. Fire mu rutwe. Ndani na mikino. Aburage apa. Uzalana. Mukobwa ari. Sure right behind me. Mukobwa arandi inyuma. Mwanda. Mukobwa sasa yabwe ngo bakomeze aca hawe nyine. Agiye kureba umu egisi. Fired boyfriend. Ndani. Sasa arakaza ukora kagukora. Wigi banduzi ko ryo rwarye kuvuga riti ni urupfu gupfa no gukira. Mukobwa mama shenje ubwenge buke icyamuzanyara kibagirwa ajya ku mashini. Kanye kureba gahunda y'umunsi igihe bapangiye kuzahurira kivayo. Kirafo shirembo nasi. Drop it. Utanabitekereza kuyibatura. Emba kuzamura imodoka kwa mbarutse kiyo utari kiyo ubwo gerageza uyizamuye. Kini ya ulinzi. Ayinaga hakurya. Greta. Polisi hakuno. Polisi kugenda. Ijyanye rimwe mu mabandi parika hakuno. Yakaritse yitwa Waba. Yiza. Yiza cyane rwose. Jeza koko. Greta. Abandi baracyaza bajya gutabara umukobwa. Yejyanye mindani wumwe. Yagiye wenyine. Tayari. Cyari gihe kirekire. Nabona tokeni zawe. Urizanye. Oh, I missed you. Ntabwo uzi ukuntu ngukumbuye. I knew you'd come back. Byari atari. I always do, you know. Yaba rubizi kweri byakabaye byiza. You pretend you don't like it, but horse. Wigeze nkaho tigeze ubikunda uburyo twari tubanye gusa. Bagore namuzi icyo mushaka. Mukobwa. Oi, yari mu nda kiri seriki. Ayiwe. Polisi ta biba twabandi hakuno sasa. Barabitambika. Modoka y'imbere barayimena. Mabanda nari seri. Frank afite abandi umujyi wose. Muri lo bita umwoto kuri bafande. Barabadoda. Rusoro ambara nyayo. Bandi. Muri ryo no. Kibandi baragiye. Mabandi ni meshi. Baracyayiga Greta. Dore filime iryohera sasa aranye mu musobanuzi.
akugi bacingufuri kingura come on muryango waza gukinguka setse ingufuri nishaka shinyike gisetse twinjire bana yakuma mukobwa arakumva byakomeye kigabo kimuriho mukobwa yirwana n'umupolisi biri byo izo mafunzo ngari nkokora kigaba gitera umunigo kirava dutabara umuntu bana ndaje bafande aza amabandi menshi wahande rwagati amabandi afite umuntu we makuru Mose fande tayari sniper hejuru sniper abuze gato ngo bamuhe bapolisi barashize Mose ayivana yarakokinga tabita umuriro muri iryo joro gwe filmira kobwa ni kigabo gitera umurigo kirwana biranga baza urugongo ku meza kobwa ceka intege batakuno gashushanyo raswase dengo minyari yo ku mazuru kigabo nakubuntu gifite urukuta biwaniremo bigabo amasasu byayitwaje muzehe namukamana sinzi mbumuriro ambara nyayo rugamba we fire sniper hejuru baza gupima cya sniper aragiye nakubwira sankara no mabwira ngo je suis retrouvé dans une igihe nagarukiye nazigiye by the way najenje magazine gikurame shamindi ya mbere yashizemo muzehe mani mufasha amasaza atamushira n'imbonde gakurura nta magazine afite mabandi ni menshi ya Franki tayari timwe baragiye bifitana amasafuriya byambaye bagenda basunika kamodoka barasunikiriza begeraho muzehe hari babana arashoboye ijob gasunika mwana arashunga umuga turagendera tayari muzehe bamuha irya mbere ry'akabavubavu tayari ayiwe bandi babanda ashoboye akazi abanda azi icyayazinduye abanda ashoboye ijobu dore abanda akora akazi ashoboye babandi Nyamirambo mwarakeye kwiba inkoko nani n'ibiryo by'abantu dore abandi nyayo original kivana yishuka ndakunigisha ishuka kimufatiramo hakuno kenega umukobwa arasamba hamwe shagareta hariya no expert boyfriend nawe uri expert girlfriend kimurya umunigo mukobwa bigere mu nda yirwanaho dengo menyari yo ku mazuru sasa kujya hapa wena hano shana uvira mwaho kigabo kiramuniga na kiniga wagira ibishoboka funga ndimo ndagerageza abana so tukiye ko John Paul mwene wanyu mwese mwibaga hamwe mu biryo Nyamirambo setse ingufuri cyangwa mwasetse Nyamirambo muze ameze nabi kibandi gikuramo magazine kiracurukura tayari nimba ibintu gikoze ibaho tayari tayari mukobwa aracirwanaho kigabo kinigisha amaguru sasa aho bigeze nuvamo mbimbwa mukobwa arimo arirahira yakiriza wa magabo nuteka muri aya maguru nterigi sinzabyare nzatera igeragiriga bike usaya tayari habuze gato cyari kimwivuganye batakirasa abanda yambaye amasafuriya ku maso
Sasa urakubita uri kidunda. Zani imfunguzo z'amapingu sha. Kumbe dore baje gutabara bene wabo. Tayari. Fandi na kapisto banamurasha. Ndani. Timbonda kira tayari. Uze aracyarwana n'amagara. Awi. Bavandi. Arabiyereka. Biseka baje gutabarwa. Good to see you kids. Byiza ko abana bana bato. Too sunny. Byiza kongera kubona mwene da. Barangije amagafunguzo k'amapingu. Tayari. Fata imbunda. Babayu kananga yagambanye. Ntago abikora muvandi. Vana hano mwana. You fucking it up. Mbeba gusa. I'm not her. Ntago ni mbeba wangu. I'm a father. Ndi umubyeyi wabyaye. Uzabyimenyere. Okay, got it. Nakinguye. Ndani. Binje agakobwa kirwanyeho. Tayari. Habuze gato. Bamaze kukirangiza. Tugende brada. Muzara saga sasu. Apimye kuri antibari. Nyiri byaga amasasu yarasigayemo kamwe. Yabareka kigendera. Yari bukire. Bafite menshi. Kandi bari banagiye. Turakwa bari ubutaha tuzahura. Kiramuhereza icyo yarajyanye. Kiraseka. Tugende sha, move. Tugende bastard. Ya bacikisha mwene wabo. Fande asigaraho. Babandaraha. Ni mu majyepfo ya Napoli. You right? Zeneza mko. Zeneza usibye amazuru. Yes. You okay? Zeneza. Now. Ntago byashoboka. What's convenient? What did you say? Vuze ngo iki? We know how Pedula works. Always one step ahead. Cyangwa byakunana ababizi. Bamusenzwe. Ngibaza gushinja umukobwa. Wewe mutuse. Hey, shut up, listen, silence. Munyimbereza. Prisoner transport in route. Allo over fande wanyu arahawe captain none aho tuvugira agiye kujyanwa muri morgue. Fasha gutya. Wewe mwaza mutegereza. Let's go. Tugende. Tayari barerekera. Bakira ni inkuru mbi. Bose hakuno. Street. Keep imwe. Baba haye shawo. Zahe yapfiriye ku ipine. Niho mayitiri. Oya. Abacika intege mu kazi nk'akane babura. Atangira kwibuka. Abantu bose yabwiye ko bagiye kwimura ibandi yari muntu umwe. Yakiwe ngifata phone ni cyakanyama. Umugambanya aramwibwiye ati wabaza. Wa muswa we. Kiranarira. Ngwino hano wakigorya undeba amaso. Ngwino hano. What? Iki? Bakigorye ngwino hano. Now. Ngwino hano nona. Now. Wewe nyine nabwiye ko tugiye kwimura ibandi. Look at your fucking phone. Ndeba telefone yaturebe umuntu ahamagaye yisani. For about. Newa tuvuyemo. Look at your phone right now. Ndashaka telefone ya nona. All right. Sawa sawa. Akuvana telefone kivana yimbunda. Nicyo kigambanye. Ntago napfa ngiye nyine. You. Boy. You did. Uri umupfu. Yes, you did it. Wakigorye byose nabikoze. I'm gonna kill you. Ndakuyicira. No. Oya. I'm gonna drive away. Ngomba kubivamo. You're not going anywhere. Muswa gusa. Yes, never. Oya. Ikigoryi. Your own choices. Nakakana. Icyo cyakivuganye. I'm being on the losing side. Ndo cyari umuhombye muri mwe nago naguma hano.
You're not fucking around! uri mu musenzi gusa. Do you think you're making a difference? Hatandukana bitanga kurungana kutanuka. As long as I can remember, we catch them and they buy their way out. Same shit, over and over. Twese n'umwana bwe turimo nabindi. The point? What's the point? Turapanga iki? That Nico. Rumuswa mwana. You killed Nico. He was just a... Kakana niwe wanakisha musenzi we. Mwana w'uruhinja nkuriya. Udafite n'icyazi. Mbabarire. Kana kikacisha inyuma. I'm not yours. Sinshaka no kongera kubyibuka. Cyarira cyo kujya kibabeshye kimaze kurangiza kana. No. Oya. I had the choice. Namaita mufite. Uretse. I have it. Hangona. Astaghfirullah. Yesu mwami kiriyo. Oh. Mabanda man. Mbega umutima. Aho kubanje amakuru y'ibindi yani babandi. Byaruta ngapfa. Today marks one of the darkest days in our nation's history. Sasa n'abayobozi rwose nta kindi baba bagomba kujya kuri televiziyo. We do know. Buriya nta murambo ba mubi. Kareka. Ha mupfu bavuga nabi. Muzumve na yambobo yaririmbaga muri Uganda y'abashitani. Cyaradiyo. Cyarapfuye bajya gushaya yaritondaga kandi cyari cyarane kirwa kimwe bimogi ari imbobo. Afanda baze gupfa rwose twamukundaga dore mushuti. Frank ryabandi rindi ryatumye apfira mu kazi. Niyo cyatumye amabandi yakoreye igihugu rwose twamukundaga. Yapfiriye in the line of duty murongo w'akazi. Yitondaga umupolisi bitondaga. Yanagufataga yabona uteni mwaka kurekura wumva umupolisi ngo yari umupolisi mwiza. Meya Christian Bochi niyo rimo avuga ikiganiro rwose. Mabanda vayo. Bose abaye kimwe cya murashuro ryashize kivayo. Miss Padula. Yakuba boss. Sorry. Mbabarire. I had no idea who. Nahenze ko umuvandimwe wawe. Thought it was just mu mutwe. Rimwe. Mikino. Gashya. Darasa. Kwimara gahinda gusa. Zimono kwicara nza kanavuga ati n'umuzimu wayamfasha ukaza nawe nka witana. Hakunino fandi zamurenze byamucanze mukobwa avayo amuganirize tayari ebintu byabacanze abana bashize abasigaye nabo kubakira imyumvire tuje kubataka ni ikibazo. Listen. Umva neza. We can do what? Twakora iki? Twakora iki? The dueler's been playing us the entire time. Je ko kiri kuturenga n'abana ahubwo ari gucika intege. Pulling the strings. The leader knew you were cops when you showed up. And he knew he had a rat on his team, but he didn't know who. Kolo. Na twahagaze nk'ikipe tutazi umugambanye ninde. Don't Padula, we were going to put a hit on Vera. Iyo tumenya ibintu byose byaka byarangiye imbere ariko ubu ngubu bwo twasanga ari mu bandi bagambanye. Yes. C'est le problème. Yeah. I checked the report. They said they found powder burns on his shirt, right? Yeah. General. That to himself just to back up his story. Byose byatanye natwe batwaragiye mukora n'abamandi imbere ya byose nimwivuge ngo mutanga icyo mutangaza. Knocking us out every single fucking night. Dara yuko mwese tutangiye kumenya amateka yanyu. Isanye ngwira bizamba. We, urukobwa rwakoranaga na Greta rurabihisha. Muze yakoranye na wundi Frank na warabihisha. Muntu aho kwizerwa. Hetamo. Noneho. Urumva noneho. Tuza. Amamwe mwene da. Tayari. Babonye byanze byananiranye byadogereye. Berekereye imisozi. Franki amaze kwigamba. Bamwatake batayo zingahe.
kiba kibazanga umuti. Alpha 1, we're close. Harder over. Alpha 1 to Alpha Element, listen up. They brought the fight to us. To run out. They took our brothers, now we're gonna take them. Dufite abavandimwe nakubahamagara. Goes down to Ubu nicyo gihe umuntu arwane ntakurwanisa. territory. Do not underestimate what I am saying. Everyone in this village will be coming tonight. Me and everyone. Make sure you let that sink in. Tayari. We got it now. For our fallen brothers. Kubw'abavandimwe bacu bapfuye. Lieutenant Adamala. Abo bose twabuze. Mugging Jaka. Captain Hoja. Tugiye turwane ku bwabo. Let's get this thing done. Tugende dukome igikopo yari mara ya mushuti. Mwamwitangiye. Bika gafoto. Sasha wa ugiye kuri butaye. Tayari. Ya. Kumbe hakuno ugabafite hakurya inyubako ahantu hiherereye. Ujya kuhagera raporo yakiriye kare. Binjira umujyi. Kiba kiwe bazanga umuti ndani. Kumbe arakana hano gashinzwe kureba neza. Kicara muri munsi wose kagataha kagiye kurya gasimburwa nakandi. Gutanga urugamba. Haro mwitegura baje nago ari ubukwe dutashye byakomeye. Rwana utanga raporo hako. Barimo baraza boss. Ibingibi nago twatewe. Wagira ngo ni red iteye yindi ngo ni benshi wajya ni red iteye yindi. Hago twatewe. Ahubwo ni igihugu gitabaye ikindi. Muze yaza hakuno. Bavuze inzogera quartier sikanguke. Abarebera mu kilometero yubatse kuri Karisimbi hejuru. Ubwo mu kirepfo mu bigogwe ababareba neza. Mu kirepfo za Kinigi. Abareba fresh. Ayayayayayayaya. Ibintu byakomeye wangu. Ibintu byakomeye namwe urutoryi ruvuye imoso rukagira iburyo rw'iburyo rukagira umoso. Muri make ibintu byagucanze. Dore ababyeyi babika imbunda. Ansore za quartier. Mwakire bana ba. Quartier ni yanyu. Dore insore sore. Baparika babiteguye. Imodoka nakwiruka bacana rugushungumura. Tayari. Barriere wayibonye. Hagutinda mu mayire. Barriere se wakazi. Mihanda batangira gucana mu muriro. Icupa birimo amasanse. Tayari. Tayari. Bana bato kumabandi byanyabyo. Soba ryakumva umuriro. Kabita umwoto. Rugamba nyarwo. Rugamba nyarwo. Mabandi. Abandi. Dirara swereka polisi batangiye kubakoramo. Mabandi nyayo bayise brevu. Nakubwiye da premier sankara. Nagarutse kandi nazi igihe. Cyo bita umuriro. Arabaha. Abusangira n'abadakoramo.
amabandi nakubona amasasu nayo bagura muvandi barambe myareka ati bari yababaza shawo yagira ngo baba guteretseho kontineri y'ibiro jana usagaye mbere abafande barashukana mukomeze imbere basigara inyuma bana ntoya sore myaka 20 n'ingahe bijyana birya kavagira ntabagesho wajya byagiye mu gisirikare kirakuraza kikitsimba kikaraza kikitsimba ntanti bare byambaye nuko yahura cyo biti nambara nyayo kubwe filime nazizanye sasa bakeneye gucika kwakwanye kurasana no kurebayo bakobwa bahunga basore n'inkumi RPG ujasi RPG aburagati cha kumutwe rocket body tugurunedi niko zitwa ngamarambuye RPGs, they got fucking RPGs. Gara so tazana RPG nibwo kibimenya se barazana karabure kenze seze zose icere kitariyo Tariba tayari bino byabaye inyatsi ku bapolisi bazi yuko baje gufata doye byoroshye inyatsi babyukanye ni shadibu iyanyatsi original ikubuza n'urubyaro inyatsi babyukanye no original inyatsi ra noderi ya ose ya gusa ndani nyatsi ziragwira hari kubuza urubyaro hari yitwa vaku sente hari yitwa turawansi abafite inshadibu nyatsi OG tayari baje bazi ko byoroshye bakiraho masasa aturukaho batazi inzana ziranyanyagira masasu gupfa kuraswa tomboza hano hari ukujyayo shaho baba urabaza makagera fande abana bato barashaka bona kuza bafande bagira ubwenge namwe mugende gutya muri iki cyerekezo bari muri karica y'abazonzi karica batazo umuntu yitsimbaye yeye kirya kama kiraburu aciyera karica nibazo abantu bitsimbaye ye rikos baya ndari baragiha kuri stock ndani mbere giya hasi tayari Holy shit. Mwanda wera dori mapaki. That weed stacked to rafters. Yeah. Bazari mwanda bari baje gutora cyo ahubwo umuntu ayitusiga utwitse. Kobwa kwiye mu magazine. Soldiers of villages. With AKs and RPGs. Wewe uri mugabo tukere kurusha ibindi. Barashaka mwenye mari. Tayari. Yeah. Mugire tugire. Abandi makuru babakiriye tayari afite amashirigani arabadoda AK47 hasi ni mashirigani hejuru ire kura masasu menshi mufiririzo dawa ya moto ni moto babakiriye kibaragiye mu kaboko wakama shirigani are kura moto mukobwa arasibandi mukobwa arashoboye sasu mukobwa arya kava
kubagabana babakiriye fire police waramuha hari sniper we hariyo sniper alo over mumushyira hasi sniper ari over babakiriye bakigera ku marembo harababwiye ati ese ni mwabwe imvuga ari urumogi gusa tayari nani tayari fire sniper bafite uravuga iki bafite iki bajya kuyindi ko tamenya ko ari ku hakurya ku rundi rukuta sniper wabo nawajya babakirije ijambo rimwe ese ni mwebwe kureba neza bo n'ikigoryi tagati baya mu rutwe namufite over down namushyize hasi dushogeye imbere bakomeza imbere sniper yarabazunze sasa hano ntawe ubura icyo abika muzeyi yibi cyakabunduki kiwe kakabando kazamufasha gukora iki tayari icyo bita umwoto ntabwo dawa ya moto ni moto leta ni kupe kugana ababanzi nipe ni kupe mwareze twohereze saa kindi yibaruke saa kindi iribaruka tu tayari I pretend to Alpha 1. Hold your fire. Coming around to your location. Baba mucha hakurya over. Sogeye mbere. Tayari. Fire. Moto. Masasu. Chabita umuriro. Masasu nyayo. Dawa ya moto ni moto. Aragasha. Abakomanda bigira ninje nka buri yapimye iki. Ararekura nibande nako urebe kubeshya abantu. Ubwo zapimye iki. Wabya gusa abari nyuma bumva amasasa avuga. Araka. Ndani. Stay on him. Waya mkomeza mfunga amaso yanyu. Now. Tayari. Yeah. Barabakira. Bafite indaki mindani. Hariya ni indaki. Ubuvumu. Ndani. Jobu zinagwira. Sasa masasa aramukushirana. Ndapfuye tu. Ndapfuye. Bacagica hakurya. Barahaza hose. Baye mbere yabo. Vuba. Tayari. Araka ninja yibandi. Kigize cyakabutura. Kisimbukijwe kera sibicu. Fire.
target apolisi cyamaze nyuma yacyo abura gato ndapfuye tu magazine shiramo comeka indi aba bombi ndani kigabo gifite imbaraga kirambara kubwe karahwera kandi iyo bombi tayari barumvana ogis paka chini bajya mu mitsi cyuma ku kindi fandi kwibandi tayari kibandi ku mupolisi cyoayi badata we mu rubafu cyuma mu cyurubafu munsi y'ukwaha fandi n'umugabo yawe nabanza kanagishimangira cyuma ndani aratsindagira mu urebe amaze kugitera yashije amariramo umukobwa hakuno zahwereye yewe yemko ayiwe yikoze mu mutwe nakubiswe n'inkuba niki bamukubise kucuku rutare hakurya rahwera kumbe hakuno magunguru ya essence rakokinga zikomeza imbere hakunino bayamuze apolisi bakoramo umva masasa aracyavuga masasa ziracyavuga undi baramuharizaza tumubare barasayo kirohereza kijya mu yindi angre muze tayari babiri cyarimwe gisaza gicaho ndapfuye tu mana nonye se ryano ndava mugurisha intwaro n'umugi tayari masasu nyayo tayari muzehe ndakeka arasapfa kurebesha yo irashika irakurura tayari muzehe ibintu ndako bimeze neza ibintu byabaye wada isosi ya muzehe yaguyemo inshishi iya mbere yapfiyemo imbeba polisi iraha target kigabo kirapima polisi cyabamaze bahagaze na masasu ni make kuramo indi gishyiramo indi kirakokira tayari ni mupolisi cyamuha kirapima shawo nicyanza akagendana n'undi kiramaka target kikabura cyangwa buri serije aga bapolisi cyamereye nabi yabazonze tayari kirangaye baragiye rimwe gipfuye nk'igitindi gihamba cyari cyabamaze ariko bakishe nabi kiragotwa cyawe muri didiye ndani muri twe muri zonda aba hakuno na muzehe Franki aba kuri muzehe Franki tayari jiye za wapi mzee banza ari mindani y'isibati
bakozeho kumbe harimo ikindi cyugi wajya nakabati urebeye imbere baba yagiye avirirana bivuze ngo bamuhaye gacuruza ibimogi ugakira amafaranga akaboneka ariko byose norapfa da wabicuruza utabicuruza waba umuyobozi wavugisha ukuri byose roherezo ni mumva tayari tabahuri kuvuga kanyuma cya grenade mva guhumeka rahumekera mu kwa nk'umuserebanya grenade kanyuma tayari mvume humekere buri hari umukino muri Yesu twese dukina ubukennye ubukize ubukora ubudakora bibe bimeze bite iherezo ry'uwo mukino witwa ubuzima ni urupfu waba minisitiri waba mukarani waririmba ukina filime ukina football usobanura iherezo ni mwumva mwese iyo niyo je y'ubuzima niryo herezo nakuvuga nka peri yatsinze cyangwa reyorokere kareka match y'ubuzima irangira upfuye mwaye murajya mu gakina Amadi sororo basaramu siko byagenze Yesu byagenze bite yarazutse no ariko yarapfuye arazuka ariko yapfuye grenade yabivuze nabi Yesu ka Muhammad ne Mzinjezi Muhammad sororo Muhammad byatambutse Ramazan ndabeshya mwarabu ni wabimbwiye kigabo cyapfuye na grenade kigudakuyemo pini abatindi bapfa nabi mugenzi harabajya muri akazi bazi yuko ngari business ni nziza pe irimo n'amafaranga gucuruza urumogi ariko abo bawica nibo benshi akeza kibimogi nina mpamvu ubona polisi na leta birwanya ntakeza kubiyobya bwenge kandi ibicuruza itekerezo abari ribi nta herezo ry'ibimogi ntakeza kibimogi mugenzi hakuno ko barabaciyeho bagiye bazana za antibare bakoza akadore ibimogi hakurya imifuka kwirwa bangiza abana bato dore jobu habanje ngo byara umogi haza ibindi ngo nango gapusi muzabaza domporo ajya gukura umugore amenye n'ibyo yari yanyoye tayari hari n'ibindi byitwa mugo ngiyo birambuye ngo byitwa nk'umugomba gusara bazanye imifuka y'urumogi barapanura nyinshi kweri shoboka gusa mugenza akazi kararangiye tayari cyiza Franki bamushyira imbere y'ubutabera nta kindi gisigaye mugenzi hararebanye ukobwa nawe nafandi barwanye intambara itoroshye sura wagira ngo wamukarabishije situruwaya yakataguwe yose yari match itoroshye Manuri igitangaza murakoze kuza murana yanyu ndayariye jaburiya igifirime cyari cyanaviye amafaranga yereke mutanga n'nica nikize Imana ishimwe icyo nshimana nuko mubizi ko ari sankara da premier abasobanuriraga ndabakunda cyane ni muci kwizikurikira ndacyari we Samano hasta la vista yari day to day